ka Meghalaya Indigenous People Front Ribhoi District kabala jutip lengkot kum ka MIPF kabadai ka way na kikunhon sang bhalang kabuju persang bantre na kabenta ban penbhai ka imlang ka salang ka jelahi borok ka way kala shim ya ka senjam ka bakongsan ha ka ba menta ka singi ka arpsan tarik urampang arajar arpuway kala penlong ya ka program na kabenta ban penkop burom ya kiri urang ba gi ba paukman bat ki belano senjang shibun na kabenta ka dong ba ka tain Ribhoi District ha ka ba ha ka ne ka singi kila penkop burom ki laingut ki nong mikmat ki balarang ba ki bala julong teng kum ki menteri rang ba ha ka jela kiba kentop yu mahe Dr. Didi Lapang uba JD Rembai bat uba AK Maulong ibala bam kwai hadwaru blay lapun ko buram ru ikinong mikmat saga district council kibala rang ba kibala long teng kum ki CEM jongka district council kiba kentop yu ba rang kansai makdo bat iba CBCM bat layoru ban pun ko buram yu samla Anthony CM ubadai uway na kirang yu kura ba paunam jongka mixed martial arts ubalawan ra ya kana mar ka buram ha ka jelahi barok ka way bar kumju lapun ku buram ru yu ba kores marwain ubalong ko muno hikai ba paunam jongka mixed martial arts ka jella bat ubalong ru kum coach jong samla Anthony CM lawan man sakhi ya kane do chairman jongka state planning board committee jongka sarkar jella uba lambor marliang kum kongsan bat UMDC ka mahoti constituency uba Charles Marngar kum sembut kongsan hagane kasngi nakaliang kinong yalam jongka MIPF kalaburu ya ka dorkhas hau ba lambor malnyang naka benta ban kerpat ban penyekran lang haka sorkar jelan naka benta ban penbhano eka surok kabanalat jagi road sning kabalait terter shadu siang ban penyo ru eka community health center bat ban penbait no iki thain khapot ki bahaka mahoti constituency sukman bagi thu ipi jingkeman gejunga dalong bapi kenal yakirip teman kibaai kejing SHAKRI kebapura paralog bagi hagani kapor habang apet kendiat yakini ki memandam kibapi kibaai siya kat mangalang rung ng tiyan alat bangkir siya Wong nabasdang kalang hagani kadur ganti kasingkir ngantip siya tayo sa kamat kalang kuno namarang siya kampoy siya ni mapoy kita kathan umray hagapor kabangilig banpait yaupot usam nipoy saudong jong katay kari jantia banyapait yaupot usam May haging ikanyat singi Bagyong bagajing jong ginong mau hati kabalong hatu kata-kata gajing jeljar Nakalimang kay kadaw bagisitam Nami kitaks kibaper Nagiti kiwaypat gijay benri Gibadon siya katanya sam Lalakit jorol ng mau hati Let banyadi lahat ya katats kabam sinutunat bat nga sikwa bagbansno hakmat jampi hagani kapor tang syudat kani ka dorbar mounting ka hapo assembly ang sabo karpang kaway ka program kabangan wan kanang siya po katahan jampi Ringkat kajing asengran jong iba Charles Marngar kumu MDC jompi banyo banjungo iya kani ka border kapamapi di kendo jinge nang sakot iya the district administration jong Ribhoi district banyo don ringkat banyo banwan banjungo Kasin kabalingkong ngawan hangi PI lightly kimat jing dawa. Ladang ngawan hi sada kamet na jong bonwan pek nga try ka jing dawa klapoy siya kalay po tali. Kainong kumta lada supet ya kadur kadar. Andoy kong ginong ilam ngimday balong ginong ilam gibakut tang hapo ka konsusil jong. Ngiday ginong ilam na matagari pa ka jing reo. Aba pi kajing pi ito mo pi kadai kajing jangi. Aba kadai kawan kajing sub jong pi kaman sim jangi ka kaman. Day naman kita hagani kapor ki paralog baro
ngan sa pensmo ya kani kajing kwa ba kajing dawa kajing pi ngan say gando ya umantri lang ba ay kini kismi ngan sa ay kajing tho hagbay day bat kani kasurap kabanalat jagiro sadu siyang banpenti kena bapinyo na kalengti kababha Como chairman ng State Planning Board, nga doon kabanta, karol kabakrab ha, banpensmo, yung sarkar, banle, yung kababhatang. Kata nga ay ka-assurance hakamat jungpi. But na so waktu yung yelek yung yay ku pilgrim jongajin SHAKRI ki breu bergajat pun breu udang lang mentah berunang kieu bat hagani jing sendo ai ka kentin jing ka ko ka bangadon pun ong yung mambon mangyam ucapet jongnya university bato breu dan ka ku ba ka election dan wan ru unjob bat ka lat jongajin SHAKRI kanang sambor mendakerte kebaan na ai kajing so shure kajing so pagkatong na kunhun MIPF kabangan ng Rosno Lapang pada Rosno Roswa habagyon pagkatong kinaga hawanan ong kiyay kinay MIPF na ikabangan sa tuwalang SHAKRI bari yongari haba SHAKRI bari dan berunjang kami tengah lima dari tanggal kerja belak untuk kaya the cement building dan kamu cement dan kamu siap dan kamu maunya haba john lagi kini bawa kalau kajing bahe baksan kawan burung mentang keren keren berkot banyak kakak waktu dalam Syawiyai naladap keren dan leno orang ucapkan banyak Syawiyai banyak milendet nama gagal di bentar ke mengadai ban leno ploy jadi program mengadai bagaimana ban pembiang milenderu akan dengan seni dan keren jadi keren berkona kani dengan seni kapagani ka kunhun dengan MIPF kalau ya kita kebaran jauh kita pendek pejong hari yang SHAKRI menaikkan koi kaki share jumlah begini yang ada kan ini Islam kaya nane Islam school nanti di school LP school nanti kau pernah kena atau gini jika ide mas vaksin berbeza ya tahu buat musim macam shock buat sendiri ini vaksin dari mana dari mana bantu mana berdiri ya kijing ya assignment lah ni jemut ko boleh udah jauh makro dan planning ni kijing pusat kijing perkat jonga kawan kasur berjamba hak dulu jonga marway hak yang kerja kata kasur belum lakha yame ban SHAKRI hadir bagi seluruh kata kanan ta objek selah imat yang ada di SHAKRI nama kata kekentin lash lakha ban SHAKRI karena ada orang lagi karena ini kalau chief minister nggak rem chief minister nggak long chief minister nggak siapa kelam chief minister mereka ini orang lakha yang ban SHAKRI karena ada orang Mentang sampai ini election nama bangun memfan keluar election ngadon hapo hospital lagi bakumta dulu ya ke election ro ndai kata keren mela belum election show mela belum SHAKRI show belum semester show ndai KLET lakha ban SHAKRI dari kali message ke bang quality whole sana bagi perlu berangkat bordona ba kumno lakha yani ban SHAKRI
ba ke jelah ibarat ko mintit gay ke banja nama kumbalong menta gay ke bangi propose ke proposal ke bangi pak na ke district council na ke state government ke jongi hapo tali kamjulong mano banyan barong idawa ILP sa ay kita ke ILP hidup menta ini didesain dan penduduk ke hak macam ni indigenous kadai kajing temu ke berkerpang jom kesana dan penyok ika hok tenai ke jongi ngantip ledak kadang ne kena kesokar kajing syang amdai ban keren tuntah dari hak keren dia kajing sisa kalau orang kompromis ke banja lada ke central government dan pas ada UCC Uniform Civil Code ke banja ke jelah ke jongi ni don kami ke jing Italy don kami ke jing Kawai Baka jing IT, baka ni ke program ke penkenal ini yang iki long din bangin bot ni dinja jongki naga banda kalawai ke paten ki khod ki kiti ke jongki na shay ong iki ni gawai habang keran da la temen ni tena ong ispigi kan ile mai ile pa jenjari ke ni not pima si jubak igi kon pinot penjubak igi kon ada ki keli pi kinong balai mat jing kat ni pinot benau igi kon gikti bam ngilak bakala mangi berpenjit pi lagi ai ke bang kuat benau kali ko mangi ka mentang nimbu igi kon gi jongi ka paten kalawai ke permai ka banyo ye ke jingsuk ke jingkemen habis ikon gikti kinong ini ani ni aram ni sup ikini gikta ginyok penjebak panong kon ngilak penjit mangi tepi ngilak penseng nong rem mangi tepi ngilak pen ilenti mangi tepi bakin sup kata gadai ke jebak ke jongi